Tukirongoreria kaunti-ini ya Naikuru, mambura maya matabanĩirio kĩharo-inĩ kĩa Afraha Stadium na kũrĩa matongoririo nĩ gavana wa kaunti ĩno Lee Kinyanjui. Kinyanjui nĩaugire thirikari yake nĩgathĩkĩte mĩtaratara ya gũthaitĩra mĩtino ta ũrĩa ũrahanĩkĩte wa demu mwena wa Solai na gũkorwo gĩkua mĩoyo ya andũ 48. Kwa hivyo kama kaunti tumeweza kuwa na janga kubwa sana, mafuriko imekuwa ni ya hali ya juu, na hivyo basi tukapata hasara kubwa sana na kupoteza maisha. Kama kaunti tutajaribu kufanya mikakati kuweza kupunguza hasara ambayo inapatikana. Tukiuma Naikuru tukahogokera kaunti-ini ya Nyeri kuria gavana Mutahi Kahiga akinyĩrĩirie kuga arĩa othe mekũnyitikana na maroro ma gukumio wathani-inĩ wake matigũkorwo makiunĩrwo ritho. Sisi tumeamua kama serikali ya kaunti hakuna mali ya wananchi itaibiwa Nyeri, na tukikupata wewe mpaka jela. Kaunti-ini ya Embu maũndũ matiuma ngũrani, mambura maya magĩtongorio nĩ mũnini wa county commissioner wa Runyenjes Leonard Mungute ũrĩa ũrutĩire mũkana nyanake iria ikoretwo igĩtua maabitha borithi na gũkorwo ikiagagia aikari mwena ucio. Kuna mmoja anajiita OCPD. Yeye kazi yake ni kupigia simu wenye baa na kusema watume kiwango fulani, bila hivyo baa yake itafungwa. Tuko na OCPD mmoja na bwana Peter Denye yuko hapa na mlimuona, na amewapa namba yake na akasema kwamba haitishi pesa kwa mtu. Na kwa kaunti-ini ya Kirinyaga mambura maya mathaganĩirio mwena wa Barisho sub county-ini ya Mwea ona gũtuĩka nene thirikari-inĩ ya kaunti matinekinyia. Mũtongoria wa arĩa aingĩ mbunge-inĩ ya kaunti ya Kirinyaga Kamau Mũrango nĩakorirwo agĩũkĩrĩra atongoria acio. Ningeleta tu apology ya gavana kwa sababu hayuko na hangeweza kufika. Kwa hivyo nikija hapa ninakuja nikimwakilisha, hata kama kuna mwingine ambaye anafaa kumwakilisha. Mwena wa Kiambu County, Gavana Ferdinand Waititu nĩaugire ndekũgũagũa kũhũrana na wendia wa njohi itakinyanĩirie ikĩro kaunti-inĩ ĩyo. Pia tulisema sasa ile tulikuwa tunatafuta kura, sisi wote kutoka rais mpaka MCA, sisi tulisema tutawatafutia kazi. Tulisema ama hatukusema? Tulisema tutawatafutia kazi. Kwa hivyo vile tumeanza hapa Kiambu, tumeanza na shilingi 400 kwa watu 5,000 Kiambu. Na tũgĩikia ndurumeni kaunti-inĩ ya Kajiado, Gavana Joseph Ole Lenku nĩaugire thirikari yake nĩĩrutĩire kũhukia ũkĩa mwena ũcio o ũndũ ũmwe na ngukumio. Umaskini bado iko juu, tunaona hali ya ufisadi sio hali, na kwa pamoja tunasimama na vitengo vyote vya serikali ambayo inapambana na hiyo kusupport kuhakikisha kwamba taifa letu imeendelea kuwa tajiri, uchumi imekuwa. Muigai wa Gathũngo, mũtambũrũko wa mohoro.